Hello everyone, we meet again. Continuously. So ngasi dine aina mayam da share tawji gudi si khwai interest oiba pot haibdi incentive ki maram da ne ba ngasi mayam da share tawdi je. Ado global company international and national FLP haibdi affordable living product. Ji India ki branch ta na India ki branch ta Ltd India branch limited kan. Ado ngasi aina mayam da haidri se company si incentive ki maram da ne ba. Haibdi every company khudimak they have their own incentive. In some line the incentive line is very different, but akhoi different oiga so mi akhoi international oiba companies ni khudong chaba opportunity yam leba nung yam nungai comfortable oiba incentive ni mi ta chuman man deba akhoi gi research taw matam da zero fee ni wa abi document require duga adum research taw join taw adum lora member dum ora you are becoming member adum oira ni ko adu di kamai tong ne matam da dum nek research tobaga product discount lawraga pi discount de lawbaga dum sell to ya ma de market aina market sales kamai tong got ni mathang extra content dum semak ke ko adai dum join to ya zero fee ngantene do digital entrepreneur opportunity pi asi ki maram yam lai haji loi ji ko howda ngai ne baina myam share to bai ja loina a to z ai mathang talak ke ba ko ado ngasi incentive ki maram da mayam da hajara ge haibdi company ko dimo ma incentive loina laibani na ko top incentive chi mayam da hajara ge ai mamang da company si gi kano profile gi maram da loina na marketing plan gi maram da loina share tok jagre mamuta ni bio ado loina la ina mayam da hajadu se si di mamuta na marketing plan je kari nu ha ji khang da jar ko haibdi company si gi sell activities mayam su cash credit ta count to e ko CC the count of Nina, the global international Lapo Nina, CC the count of case credita. Ado India ki NR than a Kia or the Mason at Alakevoka. CC the count of Nina, Muntan, CC have the Kang Roy, CC have the case credit hiberne, ado 1000 point a mana 1 CC or 1000 points in the Kara, they Pangyam to the production the collector of Panguka, production Imagi to Antonga Ponyam, the Adumiam, say collector or 1000 point is in a 1 CC when you never 1 CC in the housing upgrade away 2024 chahi sida 19,000 oigreba and the minus CC sida calculation magi selective yamzik adu de test tawdina as mamutana CC habs kaino khang dia roi loina na marketing plan je phajana hana yengdio magi level up tawishing jisu magi cash credit CC sida loina adu da loina calculation taweba adu gi matungina hola thadok ngakne ba ado pare ngasi de mayam da incentive chi ki maram dai ta ge ko incentive chi da yaw se car plan na ma yaw re ko re han loina hai do ge ko kama yogani ko kani do tak tingai da car plan yaw re du ga global rally hai na yaw ba global rally jina kai oi nya da international tour re ko global rally jina global rally international tour si ma gi tonga na chairman bonus pi ba ma gi phomom thokpa ma gi point ma gi wak tok je ba gi price to the P to Nico Mayam amongst that Yam Crabo Wall give Yam amongst the May and surprise me to be doing a chairman bonus story papa and do a plus Kainoga Matanga Kalak and have the manager retreat high level manager retreat now in a national tour by Tare any Jagapa Zabu settle to organize P to Nico Loina company Loina doing after Nico Laiba Kopa Takpa hotel the Laiba Kopa Lodi Power adudasu magi tongan ba learning skill kai company man top mayam knowledge kai mayam tak pi tam tau ding ba adumai tau dena lai dune manager retreat aduga plus eagle manager retreat asisu national tour re ko mai magi level lai ko level 1 2 3 le ba magi mata qualify oi ba ngak ta du jatu ni ko aduga incentive ki car plan ju magi level ahum le ba asisu qualify oi dine ba aham level 1 se hara ke ko car plan ke level was kamai to ne from the 50 cc hen ga ba plus 100 cc 50 cc ga 100 cc ga plus to ji kya ta re 150 cc hen ga ba level 1 gi kapi oi ga ga na 150 cc hen ga ba ado tha kunta 36 man je asi phawu ne company sina tha khuding 26000 je ado ngi dum bi dunia ba pa do di 26000 je da into tha kunta into to 26000 je do ne 36 months into toro ke amung lai gyang over ko 9,36,000 da mung lai no chorang na do level 1 oi ga do ba adu mai complete wa mana 150 cc wan ga do ne mo ko ani so level car plan ni se kamai tong ne tum na
magi 75cc plus 150cc equal to kya tare 225cc level 2 sigi cc se 225cc wen ga do ba 225 case credit wen ga do ba ado si jina mo level 2 sida na mo tha kundra to siba world company na pyam bi khamra magi sai cha 34000 je company na tha kundra to siba ne do bi de tha kuding 34000 bi de ado di 34000 into 360 kya tare 36 equal to 12,24,000 rupees da mo pi ba sike ani super level car plan ni ko ado ahum super level se asi sina kamai tong ni ham tum na si sina 100cc amaga plus 200cc ama ko hen gadro ba o hen gadui ba ado di total kya tare 300cc ahum super level car plan ni se 300cc or case credit or level je wala matung na ne company na tha contract sipaw buda tha kuding 52,000 rupees ni company na kwa ado magi 36 into 52,000 de kya lai ra 18,72,000 dana lai ra ado mana car plan magi level 1 car plan level 2 car plan level 3 car plan magi price ben pitoi dana asi jina khoi di car jina yu ne ba khan ne ba pa ma do ji nangi opinion de lai kwa ado mana car plan je manager level je yaw matam da or CC case credit ching asagi man level sing ji pitoi ba case credit ching cha tas to mo tan dum ma le pi de na mathang na kram ba la ani ha ma tam da ne next incentive ha ma car plan lo phi ba ni su ba manager retreat national tour ja asi la ani ba asi gi ne 720cc ko hen ga du ba nau na mu ne 100cc mo hen ga du ba manager retreat che asi ji qualify si level 1 2 3 khai du si ju lai pa igal manager retreat na kamana qualify we ba ja asi su level 1 2 3 lai level lai ba ma gi phomom yo go du cc ja asi su lai ba ado global rally je asi ji na kamana tong nem tam na 1500cc wen ga du ba international trip we ka du ni si na ma asi su loi na company ma feeding loading charging adagi shelter kai ka je company na loi na tong di ni ko sumna te gi nang gi chal lagi attend to du tang na ne adu de nang gi chairman bonus pi bi ra ne ini ko ma gi incentive hai ba company sine pi bi je ado ai ba video macha su dum ai me am uchar ke ko hatak 2024 gi ma gi national tour dagi global rally sahi goding pangthok pa event na ba khwadi gi chaw ba achi je company gi incentive ma ne plus adu gi su matak ta khodong sa ba am pi ko ai bi asida di khenab le te khudi ma loini equal loina chat le ba khodong cha loina pi se digital entrepreneur gi opportunity pi re toan ba line ngak ne asi ji gi side invest kari ga ai mathang marang le na se ma ga mayam da gyan ta na mathang talak ki ko kamai to how to earn kamai ne income jaga dum la I kamai na chat ke running kamai to ge ja asi mayam da dum ai share je dum content se ma thagal la ke dum ma ru oi ne marketing plan je phajana khang da ba ya roi ko marketing plan je thi jana khang ma tu da loina ma cooperation to gu du ngak ne ba duna mai gi level up to ba ngak ni adumana running to aduna nungai mayam video se nungai ga di like to bi ra mo du comment pi bi ro do mari le na ba link line khudi mak ne ai paw phongning ning ba le ga di description da dum hapcharang ye ko adu marketing plan gi aina update to ki ba du link do description no loina phang bi ra ga ni plus loina na profile gi maram da su sumana company sigi maram da mayam da dum daka le sing khang da sing do ta tak lak ke ko maram di samok su entrepreneur amani na ko khoi gi di tau dia da tau thok pa kan project ne ba khoi tau ji de aduna are mayam ngasi gi di matang si do sin jara ge ado video si like to mo subscribe to bi mo do comment bi ro ko